Kurang ngajar uan wah. Tang ponakan dilelalot dus pas edina, etelak. Minta kapak colok na lakar. Mantar temu ai dia. Tak bes ongku matana. Sarong beren ongku. Reken anak nak siapa? Reken ponakan nak siapa saya gula. Kurang ajar. Pate. Demak aman, demak he, demak awak nah. Berde palawan kok nah. Bagi apa mak takir ngepal-ngepal? Mate na uan kok nah. Mate-mate anak uan beremana? Mak berak nyari masalah buat nah. Saya nyari masalah siapa nah? Lah ya bak nah jadi Bah. antara mate uan anu apa? Arya uan nah saya nyari masalah nah. Masalah beremah. Engkau mak tahu bener yo. Ponakan ikurumi ngocak kabina. Tidak mare banyak tol bener pas etina. Orang ngacur ongku bener nah. Ponakan saya kemah jadi ya. Ya ponakan angkok nah espandina tanda tanang kok ruah. Espanti cermin ruah. Iya. Ya. Anak na ruah nah saya eketeng kabur ke timur. Mula na lakar janda nah. Terus? Tapi pas tak tanggung jawab soal tidak lalu dus nah pas etina mana nah. Soro cara buat engkau. Jadi setia buat antara mate na uan. Oh iya nah. Ya, badan desa ada mak ai ke dia tak ada jalan naman. Di mana? Ya, mak perensian nafsu. Wah, jalan ada desa. Wih di sana. Iya. Iya, terus mana? Lah. Muntai kabak colok nang kok taras sarajo. Lah. Alangkah macan bola na nafsu. On laon magereng mate na oreng cia nafsu. Punya onar ke dia. Be. Kardi banjiri ongguan apa njo. Ko se mate-mate anawan. Pas tak percaya ke hukum karma. Karma bedeman. Tina mati manti ka karma ben. Ponakan nala jiri onlay kurmi benoreng. Lumayan. Oleh nala ko semalam. Oleh 66. Riye berak nyaman. Ngecok korpin norok keduk budut. Ya. Maruwa orang ngah. Wan. Ya Wan. Saporna kak, apa kak? Apa nak sapora buana? Lah kak kau jadi seher kak. Bah. Saporna kak. Siapa senyera buana? Kan kok tang seher yo. Pun salam ben colok na. Engkau ada nak berpara lain ka buana. Perlu apa kak? Ben apa penangan kok? Bobo, entah dulu kak. Ponakan si kemejer kak. Safety. Safety siapa kak? Ya safety ponakan engkau. Beli aku udah kak keng safety nasi mata wah. Justru jadi ya buana. Tidak lama ada safety kusar kumur tidak lalat dus. Lanjut tanda saya ngabina buana. Bila saya akusar. Cengaleng mata na buana. Betena buat kak mengajar kak. Kawak colok na buana. Enggak saporna kak. Keng petena mau ngocak akusar aja kak. Tak ada cara tanah fitnah ya. Ceng mun bini tak kuda ka ada bener lagi. Bini tak kira ndok. Bentak kira ada safety ponakan nangkok dan datang ka ada. Mesti buat nasi aku kumur ka ada. Buat antara saya nyetok jodoh ka ada. Lalaki mun mana buat najara lakar korang tang jawab po. Ngocak na bojeng. Bengan lah kun perak tau ngecok sape. Mun sorong ngabina na orang tando. Kun perak palosak. Kun perak palodus. Mbik dia. Wah. Antos lu kak. Ban dia jaga lu sok ngosok ya. Ben pikir gelu mana caca. Ben tepak lah jera sama dia caca. Ah. Pikir beremah. Jadi sengkok dah saya mulai gelap lopot tak caca. Ponakan le erosak bo. Nah. Oh. Bandakan punakan lah janda di anak situng. Bagi ngocak parusak engkok. Cilaban punakan lah begbek lu. Tuli tak bebekai capok alik na buat najeria. Pada nasi tak marana sarupong mermer saya buat najera. Ba Andre mah tahu kak. Kadin kok ngocak enggak supung mermer siapa? Ah. Tak tahu apa na. Cek safety saya boleh kan kok. Bila Cek na rajo mana? bila safety siapa bola ke Bari kan kok. Bahari. Engkau yang lagi tokop neng reh. Benih yang tak tahu ke buat anjak bermah. Apa kok? Engkau bini pak beg pak kurbang ngusuban. Engkau yang neng. Baan. Kun punah akan naruh si pak beg kok. Lah opposite ya. Ambu lah cak tahu sabas jadi boleh. Hei. Benar aku tuh pada todus. Bening kok saya minta kade ke Birina. Tapi Birina buat saya minta kade kan kok. Paling apa? Adina buat tak nyaman jana aku mulan di kok. Bila tang bini siapa bola ke buat? Dulu mana? Antos. Abola apaan ke ban kak? Tidak. Tidak setia. Tertawa.
Ya, sebok na. Tak ada 2 menit, nak ker. Mau tak ada. Ki, bau cak nabok na, bocang cak nabok na. Marah. Can siapa jira lecehkan. Paling baan kun rayu tang bini jira. Maaf, mun kok ada bobin ya. Mangkana won, anik pakakas jira tak usah model, tak usah modif, malah tak nyeksa ke bobini. Mun lah cuma mati anak ke bobini, dia apa pera? Apa ana usah model? Betul sepeda si model modif. Sebabnya kan sepet, nem sepet jira. Sepet. Mau tau dusan berak ben ke netizen. Oplah tak usah caca jira. Gila nggak jeri ya ra. Ngako nih nggak jeri ya? Tak nemu nalako Kardiman jiri ya. Pera aku pikir-pikiran kekancan peraan. Bana nganu apa ye mak ingat putri duyung sakale. Hari ya singkok ngapok sayur, Mak. Mak tak ada. Ngambok sayo tak kira ingat putri duyung buat na ye. Jadi ya benih melayek padan ring matabur ye. Ya dari abit ke, Mak. Lempul lah singkok. Nanti dung tedungan ngak ria. Sia. Ya tina lah ye buat apa terus yang gede ye. Kok ada Mak, Mak? Papuru-papuru. Nah benga Kardiman ni seriak takut acara kongku ye. Caruk siapa, Mak? Aduh Kardiman aku kapak ye. Engkau pikiran ni ser. Biasa kan lah cerah, Mak. Caknya cak colon uan ni wah. Loh. Mak wan siapa? Laki nanju ya? Action. Ya uan siapa boleh mun tak lagi neju. Duh, Mak. Tak kira uwan cak-cak. Paling uwan nyak-cak cerah Kardiman. Macam gelak ya besaki budoro mindur kapi na. Apa ya, Mak? Mak amarah Kak Kardiman. Ponakan na septi hibu kaburuk ke timur pas tak kabin jan benuan. Ya marah Kardiman. Oh, celah uwan, Mak. Pada ceria. Pada ben siapa? Masuk Kardiman. Iya ta. Uwan ceria. Apa ente? Nyari gratisan malah. Oh berarti buat ni capuk gia gratis na. Celah, Mak. Mak tahu. Icak nak uring dulu, Ya wes lah tina lah. Mak cuaca nama ketunduan ya. Loh, buat lagi. Dari mana kak? Matanya uwan burua. Terus? Boya ada takut ki. Panganan ada kok caca colok lagi. Terus buru rayo. Ada takut ki. Cok buru ra. Mak sepit colok lagi ra. Caca ongku buru ki. Iya pak? Bo iya. Cok ben saromben tak bes ngabes ki. Ponakan nih padua sengok ki. Lu mi apa Surabaji? Dia bojeng. Aduh ki bojeng anyar. Kan buru tau ngecok sampai nemen-nem lawat magawat kangko. Jengkok bona. Cek lah safu so pernah patoran ben kok demak maring anyar. Tak pada ngesat iya lang kok ini sabki. Iya sampai ambu, cok ngecok ambu. Tapi urusan cok cetok bona kan ki bakun nggak? Loh, jadi ya ki kok si tak bisa ambu ki. Tengkana ki, dunia ria ki, tanpa tok cetok ki, kurang asik ki. Kurang menggairahkan ki. Iya dosa apa sih menang aja camu coba nak kak? Kenyamanan kok ki kak? Beremah. Ya lah pajak napa? Narok patung kok. Iya, coba nak tak bonde ki, makanan nolongin ngicok sape. Yang kok reng tandi modal juga. Bah, ya modal ki. Arampok apa ki, kepe modal ki. Kita aku kak. Ki. Teh mak tunjuk gardu ka tibion lagi. Area urusan rok cetok boleh bu nih ya kak. Sia. Busan kok kata lagi. Mana tadi ki? Yuk marah. Ini serak kor-kor ya kak. Apa ki? Saya nggak ketemu kudu ya ki. Tak tahu jo. Kor-kor. Mak kor ya. Ya kalau anak getel, Kak. Iya. Saya corni. Apa nada nak? Ketemu kudu ya bener ya. Jadi babi ini ketelan kak. Ki. Mak jen koning ki. Ya paling apa kir-kir. Ya. Singku alulur konyi. Mak tahu nak. Bani jadi ya pano sabetan ki. Pano ki. Aduh mak yongku kak. Buat nama anda kau orang apa nuan. Loh. Iya sapur kita pano ki. Jadi lah panuan lah dina lagi bacing kok ki. Jadi ya buat aja kor ya. Jadi ya buat lagi temu karapa Jon.
bos lu. Ibu mak bededinak, Kak. Bayar apa ya? Cak na beuna atu kara gelek. Bo mari lah. Kok mah tahu buat nah. Si, mu tahu cak na mak puna singku. Mari lah colok laban kok lawan ye. Si. Uan ye. Terus Ya ada rasa pitik colok na carbok dan ye. Ya. beni beuna se cacam seuweun. Buruan nah. Kok mah tahu. Beuna mangkana bebini nangeneng ye. Noneng beuna. Ere kentakoan kerdiman bo. Ki. Teyek tangan ibu lagi. Bawa ada mah. Cucu cerek. Mangkana beuna mulai gelek lep-lep Kak. Tumbungnya keluar. Iya Ki. Oh. Elau kun kakak kita ajarok belek kala cerean. Tadi kita acarok ya. Mari lah ye. Terus siapa sih menang? Iya siapa boleh. Iya bakun saya tukang sake ye. Ye. Mbak nah sate lakian siapa ye? Ampula Kak singku tak kelakian. Nyari laki setepak singku. Sialau huan. Iyalah. Nyari laki setepak. Jangan tak partai sekali kapan aja. Cereng mbak na tukang gilis. Nyari laki setepak ngapa? Ye. Harus apa roda ribet ye? Mau nganyar ye? Oh, jarang mas mak mirip mak puna. Njak sopir rodok mau. Masa ya? Iya. Orangnya pajelan. Buk. Napo di mak Napo di mbak na. Arya na punengi talangan ya. Cara apa buk? Ulang tahun apa bujeon. Buk. Bunyak oleh saweran jera. Alhamdulillah ya Ki. Oleh telosok kok. Oleh telur sok pese buk. Permacara mitong. Iya jadi ya bunyak ya. Apaan si ampu bitong ye Ki. Tahu sa bitong jo. Beberapa buk. Langsung tempeng. Jeri ya pes siapa buje bener. Dia tujuh nak buk. Iya cek ringan engkok. Anyanyi nanenge pa bujo. Ni oleh saweran bujo lah. Sepenting kan apa roh tak kosong kan. Mak badan jani napu kata talangan buk. Masih penting kan yang jengoreng Ki. Angkui musik apa buk? Musiknya musik tunggal. Elektron. Ah elektron dia nah. Angkui keyboard rock. Ya emo ki ngibe kancah. Ya orkes lagi. Kayaknya sabak tengah talangan namanya memperingati pebuyaan. Iya nyaman kia Kak. Bocor tak nyelet panggungnya. Ya tak kira, sudah antisipasi ruaki. Kok masih kita buk kiang ya? Hai. Apa? Moros kapir ya uring salah uring. kakak ngulu. Amain ceret. Ya. Bener apa bisa nukin nengi dia? Ya tak ada singku ngambil sayur dari kelek buk tak dateng. Lumayan. Oleh sandal. Oh, cek mere-mere yang putih tak lebel lah. Apa lutus udah kau na. Cecer sandal lah. Boh. Mari bu natai lah kak. Mari lah Ki. Maning ting sandal lu na. Nemu adik na orang Ki. Berdoreng apa tompak Ki. Ini sagi. Teti ketak benuk Ki. Buru lah laki lah sandal cecer. Terus. Bebinitnya cecer Ki ya. Boh terus. Iyalah kau ni pun kok Ki bebinit lagi. Bu ya patah pak aki bu kak. Oleh racik keduka lagi. Ada kalau buat aja, sibuk aja dah karena coba sandal lagi. Iyo. Ada yang kuya pun kok Ki. Gimana lama lah. Ya. Bagus lagi sandal lagi. Bu nata eman kak karya kak. Sia, area swalu lagi. Lah kalak lah. Tapi cik ring bu dah tua re. Ya. Taat. Gaul kiri lagi. Ya, bermakan. Bu nama ria kela kak. Mak bau tai masin kak. Tuh, tak jadi ya Ki. Ini saya ada yang tabar Ki. Ya yang acen. Engkau tahu hotel buri. Ya tak kela aja berak angkui betul Ki. Bu bodoh. Ya, di sini lah. Iyalah. Ya, Tapi ini sak mare. Beri tora sih bu kak. mari lagi. Aberna merah selendang biru Ki. Bu iya. Ya, Takut kena gencoh. ya. Boh. Bersapa teh je dah. Mencak narobana tak asing mirip ini puna tapi. Nyaman ya mak mau jadi penyanyi mak.
Ya alhamdulillah, semua pekerjaan kan pasti ada risikonya, ada suka dukanya. Mau naik tas panggung ya, acara orang wah berubah. Duh. Bener malah asalen nah. Nana siapa? Nini. Bener puna bener. Iya Anjani Ah. Kak. Anjani. Yang jok punar ya. Nah, Arya. Lain kan bucok dah kan. Tak bisa Jo. Mana mau nyium dari jauh tak bisa Jo. Nyium dia ya temu. Ada apa aja deh ke buat ye. Tade ki burung lebet Pak Anjani Ria. Hah? Mari yang main ya disa. Jangan kok nyari giliran BTP. Ini bermekar ya. Main tengah kali. Engkau tak punya are Jo. Langsung ya patah beri. Bener mak kati dia deh mak anona. Apa? Kencana supir dah. Supir tadi engkau tak tahu ngocak nyari apa gelok ngempul kirana. Ya tak ngampula mun buat nanti lagi rokok bentak bojari. Tak bisa man. Engkau sportif. Nyaman ya mak tadi penyanyi. Mak. Nyaman ya Buk tadi penyanyi. Ya alhamdulillah. Semua kan ada suka dukanya kan. Penyanyi itu kan dibilang nyaman waktu di atas panggung. Tapi capeknya sama aja ya. Siapa aja deh ye? Ari ya bukan Anjani Kak. Pernah tak kenal apa? Oh. Bukan Jani penyanyi Putra Buana Rua. Iya. Arah pakai ngoknya tadi. Mak pada bun puna ye. Biasa wajah familiar. Jadi agak sama. Engkau sehari benteng nyanyi itu tak keringat puna. Ini Buk. Ada apa? Beda. Hanya mamak pun lagi ya. Oh, terus? Robana cat pada mirip bakna. Oh, Nero engkau paling. Iya kan, Nero engkau kan. Si nyenger ye nggak dengerengan ye. Duh. Lihat. Marah apa tak kalau kering gudang tak ngambil. Ye. Tak tahu kan kok ye sawa ye. Do bukti kan tak tahu kabula. Justru dia. Tapi yang makin bulan tak kenal ketika. Terus anak apa yang tak kenal ketika? Mau tak tahu ketika apa? Ye. Edintone kok hi kawasan Nabula. Tika kan tak kenal kabula kan? Siapa ya? Kenal lagi ye. Jadi ya bajingan dinak Buk. Tak bajingan nak jeria deh. Bajingannya Osena biasa nah. Buk tebel. Wah. Mun berak tika nih ka, tak kira kau sek ngebim pek situng. Hah. Hahaha. Nggak mau tak kurang akan. Hei ye. Makan Aduh. jurior ya ye. Buat na ye. Iya, bermapule mon lah bajingan kan kok duwe ka kancap Buk. Oh, bentar kok ke bajingan. Sengkap Buk menghargai. Iya, mon ke bajingan bagian berek. Men ngak jeria ye. Wes ya, iyo. Kok mulia. Artis ya.